Kitabın ismi 200 yıldan inqiraz. Ama lakin 600 yıldan hazırında %10 yıl öttü. Hazır biz aytavamız Tatar tili, Tatar milleti, Tatar medarifi inqiraz aldında tura. Bütün aldında tura. Çünkü bilirsiniz 2002 yılda can hesap buldu, hem 2010 yılda can hesap buldu. Bu can hesaplar neticesinde Tatarlar arasında Tatar dilin bilüşlerinin sonu 1.070.000'ge kimigen cemaat. Hazır mına 2010 yıldan sonra 8 yıl öttü. Siz özünüz bilesiniz, bu proses bu bitti, ne var? Rusçasından geometri progresiyası, bitti var. Şuna göre elbette 8 yılda daha bir milyon jarım Tatar dilin bilen Tatarlarını biz yoğurtkamız deyip uyluyuz biz. Hem şuna göre biz aytamiz, biz şunda diagnoz koyarız, Tatar dili, Tatar mağarifi, Tatar milleti bütün aldığında inqiraz aldığında duracağım. Şuna özünüz bilesiniz, Oktyabr noyabrda bulgan hallerini bizning tilga qarshi hujum bo'ldi oktyabr noyabr oylarında. O hujumga qarshi bizning davlat shurasi, bizning deputatlar qarshi tura olmadi, bizning hokimiyat qarshi tura olmadi. Keyinchisi Allah o'zingiz bilasiz 29 noyabrda bir tovushdan Tatar tili davlat tili bo'larak atnaga 2 soat erkli ravishda o'qituvni huquqlimiz degan qaror qabul etdilar. Buni o'zingiz bilasiz endi jamoat. Bu karar 29 noyabrda qabul etilgan karar, o negizlangan 2017 yılının 28 noyabrında Rossiya Federatsiyasi Ma'arif ham fan ministrligi taqdim etgan yoqincha o'quv planlarına negizlangan. Bizning parlament onun bilan rizalashdi ham Tatariston Konstitutsiyasining 8 maddasini yo'qqa chiqardi jamoat. Shunday chunki bu qarar Tatar tilining davlat tili darajasini yo'qqa chiqardi jamoat. Chunki davlat tili ol endi o'zingiz bilasiz, erklar ravishda o'qitila oldi. Erklar ravishda o'qitila ekan, u kelib chiqaydi, logika bo'yicha u davlat tili tugaydi. Mana jamoat shunday hal, to'g'ri aytasizlar jamoat. Siz bag'izda bilasiz, bag'izda men bilatirgan bag'izda bu temani ko'p shaynagan kishilar endi amma lakin topib esingizga tushiram 100 yil ilk Tatarlar Rossiya imperiyasida eng o'qimishli xalq bo'lgan. 70% ulug' kishilarning 70% o'qiy yoza bilgan. Ruslarning niye o andik ko'rsatkichi menimcha 17%. 20%. 17% bor. Bizning bo'lgan 70%. Shunga ko'ra bizning jamoat bizning o'sha potensial degan aybimiz bor. Bizga davlat jamoat bizning xalqqa aytganda bizning xalqning aqlida bor, o'qimishligi da bor, bilimligi da bor. Shunga ko'ra menimcha bizning til, bizning ma'arif davlatsizda bitmayacak. Hem sizin çıkışlarınızda bu temada ko'tarishni so'rayman. Chunki jamoat men umuman taqdim etamni. Ila unutdik biz bunda Tatariston Respublikasi ekanini, bizning unda davlat bor ekanini, parlament bor ekanini, unda bizning allakimlar bor ekanini, ila bizning ishni unutdik. Mana hozir biz aytganda Qozon guberniyasida yashaymiz. Qozon guberniyasida yashaymiz. Unda birgina davlat tili
Hem bizning statusimiz inarодис. Hem şul vaziyette biz näse эшләyalabыз, biz sizni bilen hazır çıkış yaşaучы ekspertlardan hazır çıkış yaşaучы galimlerden iştesi kile. Elbette biz talep etişekbiz. Her vaqtda bizning parlamentdan talep etişekbiz, Gosdumadan talep etişekbiz. İsker çıkışacakbiz tege Европейская хартия региональных языков. Bizler indi 15 yıl indi şuluk sözünü şeyneybiz. Olar kulaklarında ilmiler. Nemde şirk жасаучылар, menimçe olar ettiğe tişler. Ne biz hazır inarодисler, biz Kazan guberniyasında bizim devletimiz yok, devletimiz yok. Ve bu hem şu situasya, şu vaziyette biz nasıl işlere tiyiş. Ne şöyle cemaat. Söz birler. Cemaat bir minutta söz birler Кашиф abi kim гарантида. Я навать тут и русские журналисты, поэтому на русском я скажу. Товарищи, здесь сидят у нас, которые намаз считают, в это время должны были мечети намаз считать. Но они, вот это важность этого мероприятия, понимая, оставили намаз, мечеть, пришли сюда. Поэтому, когда меня спрашивают, поймите, потому что многие здесь считают намаз, кто не считает даже, когда мусульманин считает. Поэтому, если мы намаз считать не будем, не бойтесь, хотя бы азан, это призыв публики к намазу. Вот скажем, чтобы время отметить на этом, что мы не забыли намаз. Пожалуйста, прочитайте. Я рад. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayye ala salah. Namazga aşığız. Hayye ala salah. Namazga aşığız. Hayye alel felah. Gazaptan kıtılırga aşığız. Hayye alel felah. Gazaptan kıtılırga aşığız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Arasında kıltırmak vakti senin vakti olmuyor. Allahu Ekber cemaat. Söz böyle Marat Vazifeş Lutfulinga fizika matematika fenleri kandidatı dil hem Magarib boyunca ilk yukarı derecedeki bilgeç. Şimdi dereceler gösteriyor sizler için söz vergen için. Elbette bizden hozirgikinde haller uğraydı. Bu elbette Tatar halkına, Tatarstan'da kagılganına baygı tuğul. Bu Rossiya boyunca bu hal, bu barlık halklarga da kagıla. Endi Tatar halkının köpçülüğüne gelgende regionlarda yaşayıcı Tatar halkını alar bizden bu kengi halden çıkkanları da yok. Hemen de hal bit naçar. Ben şundan aytesem ki Rossiya regionlarında bugünkü günde Tatar tili okutuvchilar hazırlanmıyor. Bağlar bakçalarına terbiyeciler hazırlanmıyor. Bugünkü Rossiya Tatarların bağlar bakçalarında Tatar tilinde terbiye için bu Tataristan hesap kalmayı 37.000'e yakın terbiyeci yok.
Мәселен, 99% татарлар яшәгән авылларда да, регионнарда да балалар бакчалары рус телендә эшли. Чөнки педучилищелардагы белгечлектер ябылган, алар инде күптән ябылдылар. Әлбәттә, бу вәзгыятьтә бу Татарстанга да килеп җитәчәк. Монда әйтеп киттеләр, бу хәлләр октябрь-ноябрь айларында булып узды дип, ул узмады. Ул бүгенге көндә дә бара, прокуратура мәктәптән чыкмый. Анда мәгариф органнары килмиләр. Анда прокуратура күрсәтмәсе белән генә эшлиләр, мәктәп директорлары һәм балалар бакчалары. Мәгариф министрлыгында кешеләр барысы да предписание белән утыралар, аларның да кулларында предписание. Бүгенге көндә инде алар балалар бакчаларына барып киләләр, татар балалар бакчаларына предписание бирелгән кулларында. Нәкъ шул татар теле укытуда кебек, Россия законының бер өлешен генә әйтеп, икенче өлешен онытып калдырып. Монда мәсәлән Мәгариф законының 14-нче маддәсен алсак, аның 1-нче статьясында язылган, Россиядә мәгариф органнарында укыту тәрбия эшләре рус телендә генә бара. Законда башкача каралмаган булса дип. Әлбәттә, законда башкача да каралган, шул ук маддәнең 3-нче бүлегендә язылган. Балалар бакчаларында һәм башлангыч һәм төп мәктәптә татар телендә укытырга мөмкин дип, туган телдә укытырга мөмкин дип. Ләкин прокуратура балалар бакчаларына язган предписаниедә башкача законда каралмаганын чиреп калдыра һәм яза Россиядә мәгариф органнарында укыту тәрбия эшләре рус телендә генә алып барыла дигән ишен язган, калган ишен чиреп калдырган. Һәм шуның нәтиҗәсендә балалар бакчалары җитәкчеләренә аларның укыту телләре турында положениеләренә үзгәрешләр кертергә тәкъдим итә. Шуңа күрә бу прокуратураның әлбәттә үзе уйлап чыгармаган, бу оештырылган рәвештә бара бу телләргә һөҗүм. Бу шартларда ничек хәрәкәт итәргә кирәк? Ничек хәрәкәт итәргә кирәк? 80нче еллар әйләнеп кайта, чөнки безнең әлегә кадәр эшләгән эшләребез 90нчы еллардан алып 90 бу көнгә кадәр бирелгән ирек нәтиҗәсендә иде. Хәзер Россия дәүләте ул ирекләрне кире ала, законда булуга карамастан, аны башкарма органнары хәзер 80нче еллардагы шартларны кире кайтара. Бу шартларда ничек эшләр алып барырга дип сөйләгәндә, әлбәттә мин 80нче еллар кире кайтыр дип уйлыйм, чөнки халыкта масса күләм каршылык хисләре сизелми, алар тел белмәгәнлекнең, дәүләт теле югалганлыкның тәэсирләрен үзләренә карата сизмиләр. Ләкин ул тәэсир бар һәм зур, мин сезгә әйтәсем килә. Казан мәгариф идарәсенә эшләргә мин 92нче елда килгән идем. Мин килгәндә Казан мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында татарлар бик аз иде. Аларның 1-2% тирәсе генә иде татарлар. Алар мәктәп системасына кертелмиләр иде. Әгәр инде башкарма комитетын Казанныкын алсак, анда да татарлар бик аз иде. Идарә органнарында алар юк иде. Ләкин тел азатлыгы белән телләрне мәктәпкә кертергә рөхсәт булгач һәм аларны Россия законнарында каралганча дәүләт телләре итеп игълан итәргә мөмкинлекләр булгач, әлбәттә ситуация үзгәрде. Хәзер Казан шәһәренең администрациясен алсак, анда инде 50-га 50 дип була. Татар кешеләре идарә органнарында да эшлиләр,
Mekteplerde de situasiya özgerdi, Megarif idaresi organlarında da situasiya özgerdi. Anda jitekçiler arasında olay milli sastavına karasan 50'ge 50 var. Lakin prokuraturun предписаниелері бірнеге законға туры келмесе де, бір кімде аларны сотқа бермеді. Кызганычка каршы адвокатлар бар иде, төлеусіз эшлей торган, аларның гаризалары әзер иде. Бір җитәкче дә адвокатка, гаризага кул куймады. Әйнде татар тілі укытучыларын кыскартуга киткән. Татар тілі укытучыларының да берсе дә судка, гаризага кул куймады. Чөнки прокуратураның предписание белән закон нигезендә суд ашагына эшләп була. Башка бернинди дә механизм каралмаган. Чөнки предписание үтәмәгән кешегә җәза бирелә, ул закон нигезендә бирелә. Ул штрафтан башланып, төрмәгә кадәр барып җитә, предписание үтәмәгән өчен җәзалар. Судка бирергә мөмкин, һәр предписаниене судка бирергә мөмкин, ул законлы рәвештә. Адвокатлар да бар иде, алар гаризаларын да төзегәннәр иде, ләкин бер укытучы да адвокатка мин рөхсәт бирәм минем өчен суд итеп дигән гаризага да кул куярга курктылар. Пенсионерлар да инде иштән дә куып чыгаралар. Ул пенсиядә барыбер кул куймалар, аңа югалтырга бер нәрсә дә юк. Ярар инде директор, җитәкче үзенең урыны өчен, анда эш өчен. Алар арасында да зур пенсионерлар күп, депутатлар бар хәтта. Депутатлар да вот бездә кызганычка каршы безнең халыкның сыйфаты шундый, без мактанып сөйләргә яратабыз инде, ләкин эшкә килеп җиткәч, нәтиҗә шулай булды. Бу шартларда ничек хәрәкәт итәргә соң? Әлбәттә, без барыбер ничектер үзебезнең фикеребезне белдерергә тиеш, язма рәвештә булса да, ул үтәлмәсә дә, бу әлбәттә бердән-бер генә юл дигән сүз түгел. Юлларның берсе, барыбер без үзебезнең илдә хукукларыбызның бозылуы турында, безнең илнең җитәкчеләренә дә һәм бөтен дөньяга да хәбәр итәргә тиешбез. Бөтен дөньяга да. Әлбәттә, моның өчен тәрҗемәчеләр дә кирәк, юристлар да кирәк табырга безнең арада эзләп. Бу өлкәдә белгечләр бар. Әлбәттә, безнең хукукларыбыз дөрестән дә бозыла. Алар Россия законнары рамкаларында да бозыла. Һәм Россия кул куйган дөнья килешүләре, халыкара килешүләр буенча да безнең хукукларыбыз бозыла. Алар үтәлми. Әлбәттә, бу минем фикеремчә без русларны яратмыйбыз, Россия безне җәберли, без аерылып чыгабыз дигән шартларда түгел. Инде бу илдә безнең кешелек хукукларыбызның бозылу шартларында дияргә кирәк. Чөнки дөрестән дә Мәскәүгә барганда сөйләшүләр вакытында иң беренче аргумент сепаратизм. Без имеш туган телдә укытуны, туган телдә тәрбияне алып барырга тырышабыз, киләчәктә илне туздыру өчен. Инде тип аргумент шул. Анда инде пантюркизм да бар, һәм башкалар да бар, ул аргументларны сез беләсез, ләкин кеше хукуклары бозылу турында шикаятьләргә каршы халык арасында да һәм Россия кешеләре арасында да каршы килергә мөмкин түгел, чөнки ул хукуклар дөрестән дә бозыла. Бүгенге көндә мин Мәгариф өлкәсендә саныйм, татар мәктәпләренең нигезен ныгытып һәм тәрбия классларын без сөйләшкән заманда ныгытып күтәрергә кирәк дип саныйм мин. Соңгы вакытта әлбәттә Мәгариф министрлыгында да, Мәгариф органнарында да тәрбия классларының әһәмиятен зурга санамыйлар иде. Аларны формализмга карыйлар иде, ләкин алай да ул классларда, ул тәрбия классларында татар балаларын аерып утырту, русча укыган мәктәпләрдә дә.
Анда шул предметлар укытыла, шул укытучылар укыта, ләкин тәрбия процессы туган телдә бара, татар халкы традицияләрендә бара, татар теле белгән класс җитәкчеләр алып баралар. Һәм аның барыбер тәэсире бар. Һәм бер яктан тәрбиягә, икенче яктан ул классларда татар теле укыту мөмкинлеге бар. Чөнки анда ата-аналар да берләшкән була, балаларның да татар теле укытуны мәктәптә саклап калырга мөмкинлек була. Әлбәттә, мәктәптә туган телне укыту ул иң беренче фактор дип уйлыйм мин халыкны саклап калу буенча. Чөнки язма телле халык кына халык булып саклана. Сөйләм теле генә булган халык ул аның мәдәнияты үсми, сакланып кала алмый. Ул барыбер бит сөйләм теле. Язма тел ул ныгыта халыкны, аны дәүләт итә торган әйбер. Шуңа күрә укырга, язарга, өйрәтергә ничек тә булса ул мөмкинлекләрне саклап калырга кирәк. Әлбәттә, бу ирекле рәвештә калган, ләкин ул ирекле дигән принцип ул бик куркыныч принцип. Мин шул турыда сөйләргә уйлаган. Нишләптер мин моны күп сөйлим, ләкин да. Ул принципны минем аңлатасым килә, мөмкинлектән файдаланып, чөнки ул принцип бөтен дөньяда кабул ителгән принцип һәм туган тел белү белем бирүнең иң югары компетенциясе дип атала. Туган телендә укый яза белмәгән кешегә белем турында документ бирелми дөньяда. Безнең илдә ул гомумән белемгә саналмый. Siz tuğan tilinizni bilmeseniz de siz dokument alasınız bilim turunda, siz profesör, akademik bulasınız, tuğan tilde oku yaza bilmeseniz de. O dürüst değil, hem o dünyada yok var. Bu tuğan tilini oku irikli prinsipi bizden Россия halkları, şunu hissettiğin Tatar halkında ütüre tırgan prinsip. Bu әле рус теле мәҗбүри укытылганда һәм рус теленнән мәҗбүри имтихан булганнар хәлдә. Ул хәзер аның позициясе бик ныгыды бит. Әле без укыган заманнарда да рус теленнән имтихан нәтиҗәләре югары буена кергәндә саналмый иде. Эчле булса җиткән. Мәсәлән, мин математика укырга кирдем. Рус теле конкурсный балга керми. Бүгенге көндә ул кая укысагыз да конкурсный балга керә. 2 балы буларак. Ул бик куркыныч хәл. Сез үзегезне ата-аналар шартларына куеп карагыз, алар ничек тә булса балаларын кичектәселәре килә. Дәүләт шундый шартлар куйган. Син рус телен белсәң генә алга китәсең, туган телләреңне бөтенләй белмәсәң дә ярый. Аның икенче ягы бар әле. Мәктәптә бит укыту сәгатьләре чикләнгән. Аның да санпин, теге балаларның сәламәтлеген саклыйбыз дип аны югары күтәреп сөйлиләр, ләкин аның төп шарты акча туздыру мәгарифкә. Сәгатьләр саны күбәйгән саен дәүләтнең расходы күбәя бара. Шуңа күрә сәгатьләр саны чикләнгән. Шул чикләнгән сәгатьләр саны 10 сәгать рус телендә китә. Калган фәннәргә нәрсә кала? Анда инде туган телендә сайласа, аны кими торган була, калган предметларга сәгате һәм мөмкинлеге. Әле тагын да куркынычрак хәл 20нче елдан инглиз теле мәҗбүри имтихан булып керә. Siz İngiliz tilindən imtihan verib qaragız, bugünkü gündə. Qazanda yaşasaqız, Qazan məktəbində oxusaqız da, İngiliz tilindən məcburi imtihanı siz verəlisiniz. Anı bugünkü gündə də bir az kişi verə, bir 10% verə, məxsus hazırlanıb verələr alır. Master Gülen məktəb, уже 20-ci ildən imtihan. Bu şartlarda tuğan tillərini saxlağı bik ağır. Şuna görə biz dövlətdən Үзебезнең дәүләттән таләп итәргә тиеш, ул туган телләрне уку ирекле принципы бетерергә тиеш. Туган телләрдән мәҗбүри имтихан булырга тиеш, һәм ул дәүләт теле белән тигез таләпләрдә укытылырга тиеш. Башкача безнең бу проблеманы мин бүгенге көндә икенче көнне хәл итәр дип уйламыйм ул хәлне. Ләкин ничек тә булса, кешеләрнең җәмәгатьчелекнең башына бөтен дөньяда кабул ителгән норманы безнең илгә дә кертү турында сүз алып барырга кирәк. Татар балалар бакчаларын
Татар tili балалар бакчаларын саклап калуу үчүн биздин эң зор проблема бүгүнкү күндө биздин тәрбиячилер хәзерләнми Татарстанда да. Вот Татарстан Мәгариф министрлыгы елга 62 телле тәрбиячи тәрбияләү планлаштырылган. Бүгүнкү көндө булган балалар бакчаларында да татар тилинде тәрбияны алып баруу үчүн татар балаларына гына татар тилинде тәрбия алып баруу үчүн жылына 500 тәрбиячи хәзерләргә кирәк. Yok. Şol ikinci problema bizden bir kimde silemegen problemi var. Bizden kadrlar hazırlıyor tuttadı. Kadrlar hazırlıyor yok. Bağlar bakçalarına kadrlar hazırlıyor. Мәгариф министрлыгына һәм Татарстаннан гына тора. Монда Россиянең рөхсәте кирәкми. Югары куертларында инде татар мәктәпләре өчен предметниклар хәзерләү, математиклар, физиклар, химиклар, биологлар һәм башка фәннәрдән инде 4 ел беренче курска кеше җыелмый. 4 ел инде укытучы әзерләнми. Әгәр бу хәл дәвам итеп китсә, ахырга кадәр без югары куертында хәзерләүчеләрне дә югатачакбыз. Инде икенче яктан безнең 15 елдан татар гимназияләре булса да, анда укытырга кеше булмый. Тәмам. Рәхмәт. Ике проблеманы Менә прокурор бер җөмләне укыгыз әле. Менә прокуратурада хат алынган. Шул тәртиптә мен подчеркнул, что укыгыз Зинхар. Вот в настоящее время дип. Нигә аңгартып тордың син? Башка кешеләр кыялар. Ярар инде бу вак мәсьәлә. Вак мәсьәлә прокуратура әйтә безгә все Гайрат Сабзар, әле бит әле беренче чыгыш кына. Була. Сорау бирергә була. Siz zor problemlarını көтәрдегез. Укытмыйлар татар телендә укытучыларны. Siz нигә вот ул проблемаларны бер 10 ел элек әйтмәдегез? Бу вакыт бит Путинны гаепләргә булмый. 10 ел элек укытучылар әзерләнә иде. Әзерләнә иде, мәктәпләр ачыла иде, нәрсә сөйләшеп басып торасыз? Белән, әзерләнә иде, бит университет эшләп килә иде. Тоцка килеп эшләргә иде үзеңдә. Үпкәләш юк. Үпкәләш юк. 10 ел элек хәзерләнә иде. Үпкәләш юк. 4 ел хәзерләнә. Үпкәләш. Безне тәмсикләргә кирәк түгел хәзер. Җәмәгать, менә безнең монда Шибаксардан кунак, ул 1 минутка аны өчен китәргә кирәк аңа. 1 минут кына. Мен Чувашидан, Тимофей фамилия. Вот. Тут газета лежит Ксения. Я член партии «Яблоко». Я, конечно, надо представиться обязательно. Значит, в 91 году, еще в начале года, основная была партия национального возрождения Чувашского. Она зарегистрирована была в Министерстве юстиции. Руководитель, основатель партии Лукьянов Николай Егорович приветствует конференцию и значит, передает вам большой привет, но выражает сожаление, что не смог сюда приехать. Вот. Ну, вы много меня видели. Я каждый год в октябре месяце бываю на вашем митинге памяти татарского народа. Вот. Ну, мне кажется, никто не против из вас партии «Яблоко», потому что партия «Яблоко», как вы знаете, считает внешнюю политику России ошибочной. Как раз в этом и заключается борьба за наш язык, за все наши языки. Мне так кажется. То есть России нужна Украина без украинского языка, Татарстан без татарского, Чувашия без чувашского и так далее. Вот так вот. Ну, вкратце я все уже сказал. Пожалуйста, у меня сейчас билет в театре Камала, надо мне тоже уходить. Поэтому прошу прощения. Спасибо. Так, Резолюцию? с собой возьми, с собой. Россия нужна Чувашия без Чувашии, Украина без украинцев. Җәмәгать, Языка без... җәмәгать алып барырга биргезинде. Юк, сорау бар бит, сорау бирмәдез. А? Сорау бирмәдез. Сорау? Кемгә? Фәндегә. Кавалер, 1 минуту ишәт. Юк, не аңгар түгел, не ему. Марат әфәндегә. Марат әфәндегә биргез. До свидания. До свидания. Без 3-дә укыткан кеше.
Bir vaqtda da pedagogik Tag'in aytın. külliyatlar o'z bildikleri bilen ders alıp olmadılar. Aların barsını da üstten verildi. Bugün bilen Marta Efendi ötemine pedagogikler özleri okutalar Rusça değil. Onlara kim prikaz versin, ferman kim bire? Ben mesela okuttum, bizge üstten bireler fermanla. Öz bildikleri bilen anti-demokratiya pedagogikimden koyan ki yapsın. Koyan ki yapsın demokratiyamdı. Onlar için bile. Мен педучилищелер bilen Мен фактын айтам. Sıra bildiğiniz şey mi? Bu da anlaşıldı cemaat. Anlaşıldı cemaat. Söz birle akademik Özel Ağay Yusuf'ta reglament 7 minut. Birinci sınavlarını bitirmedik biz. Küp sınavlar bitirmedik. Yok sıralara cevap birekler. Bilmezseyken Sınavlarga vergekine kaçıplarga. Ne için mesela 4 yıldan bir kim işlemegen? ne pedagogikler bir kim prikaz Şun vermeden ferman bilmeden. ministerlik bit gayipli mında. Üzü. Onda şu işlerdi. İşten kısışı bulmagan. Укутуучулар хазирлер боюнча министрлик түгел чүнки анда бар контрольный приёмы. Бусларга анын Россия мәгариф министрлыгы ишле. Чүнки югары окуйуклары алар Татарстан мәгариф министрлыгына карамый. Шуңа күрә Pedagogik yukarı okuyur kimin? укутуучулар турында Проблему перевели на Педучилищелер турында мен айттым. Укутуучулар турында шуны айтам. Биздикилер мөрәҗәгать белән чыгып караулар, ләкин нәтиҗәсе юк. Казан университетына да ректор урын бирмәде ул группаларга. Казан университетінің ректоры, біздің педуниверситет бітірілді бит енді, ол қушылды. Қушқанда сақлана дегенler еді, ләкин бір нәрсе де сақланмады. Аны Миниханов koymadı mı? O rektörüne. Ректорына Миниханов Или қоя Путин алмады. koyған. Cemaat. Tağın indi sıralar var. Marat Şunday təqdimim var Fərid. Marat Vazixovic'e sıralar. Toxtağız hələ. İnglik çıxışlar yasasınlar. Bəlkə çıxış yasagan kişi şuluq sırauğa da cavab verir. Mənə bizdən Rüzal Əfəndimiz Bitol Pedensut bilən üçün ilimtədə тұрған kişi. Tınlayıq biz. Ondan tınlar bitirgəndən son çıxışlarını, bulğan sıraularını kimgə deyir, şularga veririz. Eğer olay bulgaçlı cemaat sırav bir mikser çalışmalar kadar. Güzel Ağay Yusupov 7 minut reglament. Evet, bana konuşuyor. 15 minut sürüyordu bu ya. Ne şey degene indi buna. Jidi Bana cidden söylüyor. Rahmat işte ben onu işte adamı olay köpçülerge geldim. Hem elden istedim yok da ki bak. Çünkü bizning mana umuman aytib o'tirgandim. Hozir bugungi vaziyatni qavat aytib isbotlab tugul sizlarga qavatlab maqdada yo'q hozir. Bu ishlarga bo'ladi. Mana shu hozirgi holda hozir endi zamonlarni savma so'qmaylar. Mana bizning yuqori davlat sovetining qarori bo'ldi 2 soat. Lekin men shuni aytamiz, yoshkanda portilganda yozganda da biz bu deymiz. 2 saat dedik de koyduk. Bizim Tatar mektepleri var. Bu 2 saat Tatar mekteplerine koramayız. Мәгариф министрлігінен тұра біздің bütün іш. Onun bir hukuku var mı iken, yok mu iken? Marabladık ve şeyde koyuyor. Biz birinci alıyoruz, ben bilemem. Moskva poştu, Moskva kontrolünün sıfırı civarda. Tataristan Мәгариф ministrinin biraz bana rolü bulurlar diye işte bir çok ise. O zakaz verir, onu ite. Aytırga deyiş, barıp siyaşırga, yakalaşırganda. Bizge bir 10-15-20 o'qituvchilar жетпей bizning Litvadan milyon xalq suyganda. Onu üstten çürüküne kaldırsan o vaxtda Tataristan Мәгариф ministrliğinin şehir Мәгариф organında rayonlarında kerek de yok ama. Değil Mana bunda neçe gidip mana Мәгариф ministrliğine yog'inti yasarga, ta'sir eterga, söz yetkirga şonga. Ben şu günlerde bugün şaptadan Rus dilinde yazdım indi. Анда Татарстанда да искал видим явно важнейшие задачи на языковом фронте. 8 битлеге бір нишли ялабыз bu ülkede. Yazdım. Bu ne derseler bilgi olanı kalıyor. Lakin siz bilip sizin de fikir, ortak fikir olsun için ana eğitimin takılıp biz nişi yalarız. Tatar mektepleri saklara girer. Tatar bütün kişini koyup hazır. Tatar mektebine de 2 saat karamayı. Fakultatif karamayı. Bizim Tatar mektebinin saklavının mümkünlüğü var. O
Bütün zakonlarda Tatar Mektebi'ni bitire almıyorlar. Andi hal yok hali. Ona barı gitmedik Allah'a şükür. Tatar Mektebi'nde problemi ata-analar bilmiyorlar okurda. Mene anda ansınca yıkı bilen beylengen zapal işinti görüşetkende mene çok mertebe ettim yine. Siz de bilesiniz. Bizim deputatlar, devlet sayısı, prezident, hükümet isminin anında, tağın kimler bir, hem Meskev'de oturgan devlet dumasındaki deputatlar yığılıp bir tırışıp karar gerekidi milli kampanyalarını geri kaytarı. Tüp problem ortamında hazır. O yağış bulgan, rastlarına tek vakitte uylap durmaganlar milli kampanya bulga tiyiş var idi. Genel milli kampanya, standartlar. Şul bulsa bizim anda irik bulur idi. Tatar tili edebiyatı şaktı arttırga bula, tarihinde Tatar'ın sanatında başkasının yerini bilesin milli regional kampanya. Bildiğini bu da hıyal var hazır. Utopiyini küp nerse bizden. Lakin papıtka ne koyup veriler. Bir kırıp nigizlep juristler bilen ne bu paradoks mıdır hal bulmayın. 11 yıl üz dilinde oku, bir tül tutartlarında somalı hazır çağırıp imtihanımına Rus dilinde bir. Bu alagizm, paradoks. Şu an çıktır rastlarga mümkündür bir yerine bak. Bir para kire gider. Şimdi barıp çıkmayken, eğer de bulaşlar birinci işlemezse, mesela biz birinci almıyoruz. Şunu sürkün işte hal. İlk ağır bizim. Benim sonuna tağına aytırım bir gibi. Bizim bir nişi gitip bizim Tatar istimağı biterim şeytu meselesi. Bu da belki hıyaldır. Lakin var benim onda hıyaldır. Hazır şimdi o barıp çıkmayken, Tatar mekteplerini saklağı probleması. Var bir. Anda bu şeybe toktalar hazır. Tağında aşırı okutsunlar. Eğer Ruskay'da bulayda 9 saat deyanda hazır. Tatar tili edebiyatına 3 saat kaldırganlar. 4 saat, 3 saatten de bilemiyorum birazdan da. Kim işi bulduğunda. Tatar mekteplerinde bu hazır. Tatar mekteplerinde Tatar tili edebiyatı kimitini o kadar korkunçluğu yok edende. Biraz bana kimseler, onda bir de kimiti bitirmeye falan. Onda bir oktu Tatar tilinde. Tatar tilinde okutma şeyli fajına. Bulanı bitinde. Lakin ben bir şeyde yazıp da şalar boyumadı. Hatta saklav için, Tatar mektebini saklav için şimdi varyant takdim ettiler oydu. Yani bir etken idim. Kompromiska varga bula. Peki arasında bir optimal varyant demedik. Teknik fenlerine, matematika, fizika, şu şunda tügel fenlerine Rus dilinde okutup saklav için Tatar mektebini demedim, değil mi? Çünkü var bir imtihan bir hikayesi var, okuyusu var Rus'da. Lakin humanitar fenler, anlayamam siz ne? Aytırsız. Humanitar fenlerini varsın da indanda tarih, edebiyat dil, varsın da hem terbiye işleri, uyuşturuşları, varsın da üst dilinde var, Tatar dilinde. Bu bir oyun çıkıp Tatar mektebini saklap kalı. Bizim falan diyen dibeytüden yok mu da? Bunu hayır okuldan getirerek gelir. Bu bir saklap kalırlar. Ondan sonra ansı tağın bizim hükümetten tıra. Eytem indi siz de bilesiniz bizim Tatar mektepleri maşa binalarda çalıştırmaşa. Onlar okutuşları da halsizdirek, kişisizdirek. Şimdi Irak'ta gitti atamırlar. Eğer de hükümet şimdi maksat vuruş koymasa, buna bunu eybet iletli olarak diyeceğim. Abruylu mektep değil mi? Neyse bulur, nasıl da şeyim var bilgili. Onda bir kup bizim şekiller. Lakin biz şimdi bana nişikte tesir yığıntıyasa bu turda işirge, yergeti iş Tatar mektebini saklayalım. En birinci bu. Ondan sonra, tuttağız şimdi siz ne söylüyorsunuz? Bularını biz bilemiz, bularını bizge söyleyin. Nasıl mı? Yok, şiirsin. Hazır ikinci yıl bilgenler sakıp biz varız derler bundan. Yani istiyorsan, tegen sen şunu istiyoruz. Ondan sonra hazır Rus mekteplerine köşeyik. Tatar mektepleri sonunda yetersiz siz niçin gidip saklap kalasınız bir Allah'ta bilseniz yine bilemezsiniz. Bilgenliğinizin Buna hanım ikenliğinizin rahmet. 2 saat mine aytem Rus mekteplerinde makaleler var, kitaplar hakkında anlatılır. Gazetelerden çıkan izin, Zaporožy'da, başka yerlerde okumışlar, bilenler taktiku izminiç anda, değil mi? Mesela anda başlasın. Hazır ikinci direkçilere girer. Bunlar bizden Tatar tili okutuşlar Rus mekteplerinde naşa işlediler. Birinin yoklap turasına itesi yok bunda, seyirkimde. Bunda marat vaziyetmiş, başkalar tezrek yaptığı varıyorlar. Bunda metodikeler sağlamızda. Ama niçin bulmazdı metodika? Metodika Türk nerse?
Анда жүйе сатып отырдылар. 11 ел бойына атнаға бүрттер үшер сағат татар тілінде оқытып, сөйлешуге үйрете алмағаш, шот етіп, сөйлерге, бірес етіп, матур етіп, ағарғы, татар тілінде, язарға, нәрсеге татар тілі кірдіріздің, 25 жыл татар тілі мектепті. Hem andağa gitsem belki bir kızlara aytamen aktırttığı bu şelkende oturuyor bizden bu haller totat okutucularına o mekteplerinde danışar okutuşları kazına gelip çıktı bilesiniz kilse. Eğer de yaxşı okutsalar var, Ruslarına da jahalamışı, ondağı iyi işlerini bilesiniz bizim yeni yüzünden onuklar okuyor. Devalisi birisini okutup çıkardım bir yıl. Hazır ikincisini okutayım 5. klasta. İkinci klasta o siyaşabı neydiler? Şirket anneleri bunu bildiler. Rus mektebinde okudu. Siyaşabılar. Lakin ne demek bilinmiyor. Saşini yazdırırlar. Diktant yazdırırlar. Edem kültüsünden derslerine yok. Bayak oradan, megalif organları, ranalar, obur nazdur gelip karagan bu. Ağır süs hükümeti kişiler diktirlendirebilir mi? Falan mı? Eşiletip var mı? Kili bilmiyor baba. Bana şurada edem kültüsü hazır indi. Bana 2 saat boğaç, fakultatif boğaç. Toplar pilot kuşları olay işte almayış ya. İng cümleleri söyle bağırlar. Teginde bunda gün uzdurub yürüyenler, şabatat uzdurub yürüyenler gider. Onlar boyla cümleler. Erkek iş. İng yaxşıları. Şimdi yaxşı okutuşu olsa, Gülşat'tan önüne. 11 yılda, yarı 9 yılda, 11'de bulmayacak. 9 yılda silerge aydat etip, benim imamım kabul iretip ola, hatta yüksek kesse de, mene bir çıganak hazır. Lakin niçe gitip tesir eti o kuşlarda, bilmeyeyim ansa öyle eğitimine tağımız. Hazır adamında eğitip bitirem. Mene bu ikinci kanal. Bütünle öteki kul, mütebinde bitti hazır tepkime oturup olmuyor. Olay yokta tügül de, 2 saat olsa da 50 fakultatif, atlağa olsa, yirikli otanlar bilen işliyor. Radyo, televizyonunda, matbuatında, matbuatı jingip olmuyor. Matbuatta bu radyo, otalarga müracaat eder. Radyo, televizyonda bakışlar bu radyo. Tuğan Türklerinde şakırıp telefonu otalarına ittirip, bana bir eyderiz milletleşler, vatandaşlar. Bu ağlar bunda ilettik, ile de problem yok. Hazır tağınırsa, indi buna hazır tam bir çıganak. Hazır sizin okuduğum, eğer de bu terör devam etse hazır geçer. Moskova hem Tatarstan hükümetinde değişti kişileri bu çapta mesenatçılığa kayıtıp bola, hayriyecilikке, revolüsiya kadar bolan köpek. Bizim çok güzel olmuşlarga erişkenler eli anda da nasıl in bitirmesen şeyin gibi mesela. Hazır ana görəsi televizyonda kişi gösterdiler, nize simpniyle üçüncü ülken adamın simpniyle söylegen Yirgen Novgorod'da, Samara'da Elbet bir tane başlanmış. bana niçin boylarga biz şular arasında yaşayız, boylar dibinde hallikşiler, ayman. Biznesmenler, halleler, çok diyorlar. Bana şularga biz yığıntı yasayalabız, yüzümüz eğitim, yigitler. Meşit din yaxşılarsa, lakin biz din bilen ne bulmayı. Meşit soğuk koyup onda kişi yürümese, bizge birinci yıldan qaraganda balalar nokta kesmez bütün saklap. Çünkü mulalarga gayip yetişten tügül, Rus tilinde bu hazır okumuş tura başlananlar gibi. Ben Nariman Baram'da oturam anda, Burna Meşit'inde. Tıp Rusça vağaz yiyinler. Ne diyor, bu olsa tilini saklıyorlar mı? Hazır avullarda indi, onda Rusça bir şeyler iken noktalarga. Her meşitte medrese bulsan, başlangıç iş yolunda, başlangıç kılaçta sen şunlar doktorça okulsa, yine biznesmenler akşa verip tol, sponsorlar, eli 4 yıl okutsan, onun negizini sağlık ola. Bunda bir çoğun dettirliği bulamıyorlar da kirekinde, şu aytır. Bizim totar, eli, ve Tatarstan totarları, kesin koram, anda tutup kınatıra bulayına, gazetede yazım yollarında şey, minif, uluları da, milyarderler, her qaysı mektep, ondan sonra yığılışıp, bizim Tatar Milli Üniversitesi'nin açtılar yararlı, hem başka bilmem gidip de sirişlerin yolun piyasları alalım. Milyarderlerinden. İyi, buna birisi de, buna bu bir yol, bu akbalaşa bu. Gülşat Hanım aytırsa, ben cevabım tabii sizin belki bir yeni planlarınız vardır. Sizde yazışılar, şahiller de aktiflik ko'rsatilgan deyish.
ашығырақ етіп, шиғырларында, хикаяларында, әсерлерінде, мына мұндайларда ерген дейшілер. Біз мына мұнда отырған дейшілер түгіл, Yazıcılar Союзы қолында отырған дейшілер. Кімдерге керек ол? Біздің Татарты yazıcılara керек түгіл міне. Мына шындай нәрсе ол. Журналистler, Татар журналистler, пайдалар мына мұнда, неше? Бұлар барса, бір hem toplumda kadar bitiremiş ama niye düşündün sen? Ben de jüretli olarak ne desem anlayamadım bilesin mi? Konsekans o. Hazır benim fikir buna yığıntı yasağı, niçin yığıntı yasağı bular? Gazette bastırmıyorlar, onda ikkenler, bagi politizero dediler, biliriz. Hazır bu tel meselelerin gazetler bastırmayı, radyo televizyon. Çelemeyan'da Şışpışan'daki tutarlılıkta, Farmayan'da Edem Pişli, Hurluğu'ndaki tutarlılığı üretemizdik, yatılar var, anlıyorlar tutarlılığı üretemizdik. Ayı, hazır bizim tutar içtimai güzel geldi, birden bir organımız değil mi? Niçin şeytirge gerek, sizge benim istekçilerine ötene şiddet demem. Gerek olsa biz de bu kadar ölüşmektir, yerden bitergeliyinde, patlar bu sapta. Şeytirgeydi, şeytir, mümkün bulgança propagandalarga, agitasiyalarga, bu resmi organ bizning girişmesке. Bilemiz sizin ağırlıklarını, suttan başınız kaytmaganını da barsın da bilem. Lakin var bir hükümetmişi bu işrakta Kulay Teala var, eli var, halk var. Sizni o kadar gerek bulsa çıkart, biz de kurumda da bitirdiler. Kitap, Tatar içtimai güzel bir şeytirge gerek dedikler. Biraz bende çok iyi işler kurulanda. Windows ilmiyat bu işler. Rafael Muhammed'in farklılıklar, başka yerler, yaşadıklar. Anında Aysinler, neler, bizim yanında güçlü, politologlar. Bunlar şunların bir şeyde jim olmasa, hem gazetten çıkaracak gerek. Ama tağlaydı halde akşalı kişiler gerek. Tavuk bulmaz mı bizim aradan, şu şimdi, Tatar canlılarına. Akşa tavuk, yığılıp olsa da, müdürümüzün organ bulur idi. Yoksa biz çıkarmıyoruz kalıpta, müracaat ite almıyoruz. Neyse, matbuat organı olmağaç niçin burayı? O en birinci kuralı matbuat organı. Ana Novaya gazeta Zaporozhye o faşiteyinde istikkeş gazet yıkıp eşekliklerini hem Suriye talebide gel alın ki veriniz, cevap veriniz diyorlar. Bizim de gazet ne koyta alırıydı, onun tertibi var ama tabii. Matbuatın bizim zakonları. Bunda bilgili biraz şey olup göstermesen, ersizlemesen bulmayacak. Gülşat Hanım'la olarak gerek, Tatar içtimai üzerinde var iken o adı onun birkaç şey mi? Bilmem sorular verirsiniz. Benim başka fikirler. Sıralar sonundan hazır söz bilgiler Rafael Efendi Muhammedinov. Yok indi, bir soruğa cevap veririz indi. Alay bunu bilin. Yok indi, ne? Şulay konuşturmayın indi. Ne yapar? Yazıp koy. Uzat söylemeliyiz. 7 minut abi. 7 minut 40 5 minut cidden. Peki siz Eyme? Men qabat atırmayın da etken fikirlerimden. İyi. Etkende bizning resmi idare etuvchi elitamiz hozir yo'q. Shuningda. Chunki davlat saytida talkish vaqtda nimalar prezidentimiz qochgan Angliyaga qochgan. Davlat saytida huquqlagan Moskvaga kelgan распоряжение. U narsa yo'q bizda. Resmi idare elita yo'q. То есть xalq til o'z boshina qolgan. На производстве люди. А шулай yashab bo'lmaydi. Baribir tegish какой-то орган, kishilar, gruppalar yetakchilik eta turgan bu proseslar bilan. Хотя бы teoretik darajada. O'xshalar bo'lmasa. To'g'ri men taqdim etam bu situatsiyada tan bir ikki sonini aytam. Bizning оказывается o'rtacha Tatar oilasida 1,6 bola tug'adi. Undan 8 bola tug'adi. Ondan 8 mi? Ondan 6. Biz biyologik yoqdan da kelmaymiz. Tildan boshqa. Hayır. 1,8 Rusyası. Hazır ne? Qatnaşniklar Tatarlar arasında 35%. Bu da biyologik kimya. Даже til kalsın bir yakta, просто biyologik yaktan kimyayız. Tan bir mesele.
Ул тел белән бәйләнгән. Қазір, да, тіл білен бәйленеді, да. Қазір нишілерге деп сұрау қойдым мұнда. Шул идарә элитабыз юк болғанда, бізге керек өзіміздің идарә элитаны болдырырға. Дәүләт дәрежесіне түгел, болмаса да иҗтимагый дәрежеде керек. Қазір бұл башлангычта. иҗтимагый үзәк түбәсе астындамы, аның белән бәйле рәвештә ничектер. Менә мин киңәш итәм, шундый органны сайларга булдырырга. Милли киңәш аталсын, милли киңәш. Милли шура түгел, әгәр милли шура әйтсәк, ул Конгрессның шурасы белән бутаячак халыганы. Бу милли киңәш булсын ул. Чөнки менә элитабыз теге милли киңәшне сайлады, милли шураны сайлап куйдылар бит Конгресста. Ләкин ул шура, ул көне-төне хәзер эшләргә тиеш, стратегияны уйлап чыгарырга. Беренче эшләмиләр. Милли киңәш булсын. Так, ул милли киңәш сайлангач, күпмедер анда кеше булгач, ул инде үз эшендә ничектер төрле комиссиялар төзергә тиеш. Мин уйладым да, шундай фикергә килдем, что монда 4 комиссия гына кирәк. Сибелмеши теге вак мәсьәләләргә стратегик юнәлешләр билгеләдем. Беренче комиссия татар теле һәм татар мәктәпләре комиссиясе. Бу бер комиссия. Икенче комиссия татарча укырга теләгән укучыларның Татарстан күләмендә ата-аналар комитетлары берлеген оештыру комиссиясы. Üçüncü комиссия идеология комиссиясы. Бездә идеология вообще төптән юк бер нәрсәдә. Ә ничек халык белән сөйләшергә, ничек үгетләргә, менә шунда идеология кирәк безгә. Идеология ул мәктәп дәресләрендә дә чәкерергә тиеш под какой-то форма инде, да? Тарих монда нәрсәдә. Идеология белән милли аңын күтәрергә кирәк. Милли аңны ничек күтәрәсең идеология булмагач? Нәрсә сөйләшәк? 4-нче комиссия Милли киңәшнең хәйрия фондын оештыру. Чөнки матди фундамент булырга тиеш. Бу теге структурасы турында мин әйтәм, шулай. Аннары менә там бер важный бер момент бар. Татар телен өйрәнүдә ике ягы бар. Матди ягы бар. Матди байлыкларга ия булу бар. И рухият бар. Бездә хәзер шулай законнар эшләнгән, что рухияттан гына кала. Күңел өчен татар телен өйрәнергә. Татар телен өйрәнү акча бирми, бер нәрсә бирми, матдияттан. Шулай бит. Егә сезне тоже куя решетка, син аны узалмасаң, карьера яза алмыйсың, беркемдә була алмыйсың, җир казып йөрерсең, да? Безнең татар балалары шулай калачак. Основной масса. Шуңа күрә мында ничек аны хәл итәргә бу мәсьәләне? Бер яктан мин уйлыйм, татар мәктәпләрендә укып та русчаны руслардан яхшырак белү. Но бу инде ни? Сәләт кирәк, ихтияр кирәк, нидер, да? Ул һәр кеше алай була алмый бәлки, но тырышырга кирәк. Икенче юл инде моны әкренләп эзләргә ниндидер способлар менә идеология аша ничектер тәэсир итәргә балаларга, ата-аналарга. Рухи ягын күтәрер өчен. Хәтта рухи ягы акча бирми. Сиңа төреп керәчәкләр, әйтәчәк китмәннәр. Без нәрсә сантымыни? Хәйрче утырга акчасыз, да? Яңа органнар дигәнчә татар иҗтимагый үзәгенә киңәйтеп, шунда комиссиялар төзәргә кирәк. Яңа органнар. Ансын уйларга киңәйтик, үстерик. Хәзер тел өлкәсендә тәкъдимнәр булар. Конкретный. Беренче чиратта милли мәктәпләрне хуплау, аларны күбәйтү. И татар мәктәпләрендә көчле шәхесләрне булдыру. Ул просто теге информация башына тутырган бала гына булмасын, математика, химия буенча. Ул милли укучы булсын, милли аңлы, көчле шәхес. Көчле шәхес булып чыга икән, ул аннары бөтен телләрне өйрәнәчәк. Бу бер подход. Икенче подход, аларга приоритет бирергә татар мәктәпләренә. Бар бу. Хәтта ул теге матди нәрсә бирми, но приоритет бирергә. Икенче момент, мин уйлыйм, кала инде татар мәктәпләреннән тыш рус телле мәктәпләр бездә кала.
аларны 3 нигә бүләргә. Вообще бүтән мәктәпләрне 3 категорияга бүләргә кирәк. Беренче категория татар телле татар мәктәпләре. Икенче категория рус телле татар мәктәпләре. Рус телле татар мәктәпләре. И өченче категория рус телле рус мәктәпләре. Ни өчен шулай мин уйлыйм? Чөнки даже вот рус телле татар мәктәпләре булса, анда рус балалары керми. Анда безнең Рашидлар, Мусалар, Мариялар белән, Дашалар белән утырмаячак 10 ел. Аларга өйләнмәячәк бәлки дә. Татар дөньясы бар бу. Анда ниндидер 2 сәгать атнасында да барыбер татар теле була. Амына бөтенләй 2 сәгатьтә татарча өйрәнергә теләмәгән балалар, алар тиеш рус телле рус мәктәпләрендә укырга. Аларның берни катнашы юк татар ниленә. Шуңа күрә аларны аерып кирәкме шундый мәктәпләргә тутырырга. Хәзер өченче бер задача бедине татарча бирүне таләп итү, туктамаска язарга бер туктасыз Путинга кемгә шунда яудырырга. 4нче татар педагогия университетын торгызу. Чөнки аны торгызмасак, менә Марат әфәнди әйтте бит, 4 елдан соң 4 ел уже әзерләнми укытучылар. Аннары тагын да булай булса, кадрлар булмас. Мәктәпләрдә укытырга хәтта. Торгызу. Хәтта бит Миниханов та бер вакыт нәрсәдер әйткән, что кирәк торгызырга дип парламентта. Бер тапкыр әйтте шулай. Аннары Национальный университет башына диде. Да, әйтте дә, анда тынды. Хәзер әйтмиләр. И соңгысы Мустафил мәгариф системасын торгызу таләп итә. Ну, идеаль инде кирәк безгә. Менә кыскача шуларны мин тәкъдим итәр идем, ничек Burada anlaşıldı. Cemaat söz birle Abdullah Can abi var. Менә чыгыш ясарга сезнең алдыгызда бик җаваплы нәрсә бу. Артык сөйлисен икән, вакытыңны аласың икән, сезнең вакытыңны урлау була бу. Аллаһ Тәала урлаудан сакласын инде. Һәр кешенең җилкәсендә фәрештә утыра ди. Ул фәрештә һаман язып барадыр ди, нинди сүзләр сөйләдең. Хәзер нинди уйлар уйладың икәнлекне дә язып барадыр ди. Минем төп уем мине яраткан халыгымны саклап кала торган уй. Менә безнең арада утыра хәзер Павел Анатольевич. Без татар арасында булмаган каһәрнән урыс халыгы арасыннан андый каһәрнән килеп чыкты. Аңар хөрмәт итеп, мин бер яктан хөрмәт итеп, икенче яктан ничектер җиңелрәк тәсиләп бирәм, үземнең фикеремне җиткерә алырмын дип, урыс телендә әйтеп бирәм үземнең фикерләремне. Менә язык – это элемент системы насильственной ассимиляции моего народа. Сегодня, как и в предыдущие исторические периоды, идет ассимиляция моего татарского и других инородных народов. Язык лишь элемент этой системы. Ассимилирует при ассимиляции это ликвидация, то есть сделать так, чтобы родным языком не владели, и затем образование через русификацию. Мы можем быть образованные только тогда, когда станем русскими. В глубине лежит именно этот тезис. Затем мы хорошо должны проанализировать то, чем прикрывается эта политика насильственной ассимиляции. Для прикрытия существуют так называемые организации, в частности, Дружба народов. Хорошая вещь дружба народов, очень хорошая вещь. Она служит для того, чтобы прикрыть
эту насильственную ассимиляцию. У нас все хорошо. Затем, я, наверное, скажу какую-то глупость, может быть. Конституция Российской Федерации сегодня тоже служит для прикрытия этой насильственной ассимиляции. Конституция Российской Федерации противоречит тем законам, которые принимает Дума, тем циркулярам, которые издают ведомства. Следовательно, надо привести Конституцию в соответствие с этими законами. Каждый меня сейчас обвинит в том, что никогда Конституцию не приводит в соответствие с законами. Законы приводят в соответствие с Конституцией. Это абсурд, это нонсенс, это, как Рузель Абдуллажанович сказал, это алогизм образ жизни. Так что рассчитывать на то, что Конституция не будет приведена в соответствие с законами, принятыми или принимаемыми Думой, с тем трендом, который взяла сегодня в открытую Россию. Раньше она проводилась в закрытой форме, сейчас в открытую, обнаженная форма. Как выйти из этого положения? Аппарат насильственной ассимиляции очень мощный. Это государственный аппарат, и при этом он опирается на определенную часть населения. Обычно шовинистической части населения. Вспомните, когда в Йошкар-Оле родилась установка о сокращении преподавания родных языков, до этого общество так называемой русской культуры занималось этим вопросом несколько лет, около десятка лет. Почти в точной формулировке, которая была дана в Йошкар-Оле. Следовательно, государственный аппарат опирается, это факт, свидетельствующий о том, что государственный аппарат опирается на эти силы. Кажется, немножко отстраняясь, приведу такой пример. На днях мы были в управлении образования. В управлении образования нам сказали так: мы иногда открываем татарские школы, но при открытии этой татарской школы к нам приходят родители русскоязычные, я не говорю русские, приходят русскоязычные и говорят: мы хотим в эту школу. Я не хочу водить ребенка откуда-то издалека и возить издалека. Эта школа рядом со мной, я хочу, чтобы мой ребенок обучался в этой школе, которая рядом со мной. Руководители образования руки по швам. Почему? Потому что за этим человеком, за этим родителем стоит машина, стоит шовинизм, стоит прокуратура. Руки по швам. Этот ребенок поступает, он говорит только по-русски и намерен говорить только по-русски. И вся школа постепенно переходит на русскоязычное обучение и русское воспитание. Никуда не денешься. Как выйти из этого положения? Я, конечно, найти решение этой проблемы, которая веками тянется. Нас стало значительно меньше. Нас было где-то, может быть, 20-30 миллионов. Сейчас говорят 7 миллионов. Это в течение многих столетий мы сокращались. И вот как выйти, вот маленькая возможность, мне представляется, надо войти во взаимодействие с русской частью населения Татарстана. Нам надо организовать единый комитет, взаимодействующий комитет с обществом русской культуры, с другими русскими организациями. Предлагаю это наше общество Магариф, может быть, Аксакалы, общество русской культуры и другие русские организации объединяются и образуют комитет, я его назвал так, Объединенный комитет национальных обществ.
Аббревиатура будет так: ОКНО. Объединенный комитет национальных обществ. Там, в этом комитете, мы ставим вопрос, как поступить с теми родителями, которые в сущности требуют ликвидации татарской школы. То есть тот родитель, который говорит: я своего ребенка хочу обучать в этой школе, так будьте добры, выполняйте мое требование. Вот этот вопрос мы поставим в этом комитете перед русскими и татарами. В этот комитет я предлагаю даже персонально. Вот Марат Вазыкович Лукбуллин, естественно, Щеглов, и, может быть, его заместитель Щеглова, из других русских общественных организаций. Потом у нас был очень активист, высокообразованный Радик Какит. Вот его нет сегодня. И не будет? И не будет. Да? Так. Нет? Болеет. Так, то есть сформировать вот такое вот ядро, которое бы взаимодействовало с русским населением, и потом, опираясь на них, можно будет требовать и у этого управления образования города требовать, чтобы они подчинились, я уж скажу, не предписанию, а мнению, как-то обращали хотя бы внимание на то, что и русскоязычного населения есть такое мнение, которое позволяет сохранить татароязычные школы. Я хотел очень много говорить. Большое спасибо. Зуррахмет Гахуитасец. Балайда как вахтагызны урвадан туганар. Молодец. Я забыл сказать, конечно, туда должен обязательно войти Павел Анатольевич. Да, молодец. Павел Анатольевич, выступите, пожалуйста. Регламент 5 минут. Телевидениелерге, радиоларга бир жерге татарның дураклыгын демонстрировать итмәгез җәмәгать. Нәрсә соң сез караң инде Наҗия? Юк. Татарстан Россия. Үзең акыллы син. Юк, акыллы. Алла ярамый. Лайка, аллагизм дигән бер бар бит. Россия, Татарстан Россия составында булгач, Россия әллә кашан программа кабул иткәч, инде без һәр 27 бетелергә тиешле Россиядәге телнең берсенә кергәч, кайварга җыйнасыз. Павел, в каждом народе есть такие люди. Больница. Здравствуйте, Исам Насесов. Мне кажется, что язык – это без сомнения одна из самых главных вещей, которые есть у народа. И мне кажется, что сохранение татарского языка нужно далеко не только татарскому народу, а нужно и русскому народу, живущему в Татарстане. Вот я приведу маленький пример, который общеизвестный, но просто я считаю, что это очень важно. Много раз говорилось, что в течение многих лет, последних 20 лет, татарского языка в Татарстане преподавался, а русского преподавалось меньше, чем в других областях России. Но при этом Татарстан был на 3-м месте в России по ЕГЭ по русскому языку. То есть, когда школьники учили и татарский, и русский, причем русского учили меньше, чем в других регионах России, русские на ЕГЭ они сдавали лучше, чем в громадном большинстве регионов России. Это говорит о том, что билингвизм чрезвычайно нужен каждому человеку. И чем больше языков человек знает, тем более культурный человек. Это вот одна из важных вещей. Это то, почему я считаю, что татарский язык, это одна из причин, почему я считаю, что татарский язык обязательно должен преподаваться всем, кто живет в Татарстане. Именно всем. Есть такая очень важная вещь, что я много раз слышал это от самых разных людей, о том, что добровольность изучения это очень важно. Добровольность изучения это действительно очень важно, но не менее важно, чтобы школьники, чтобы дети получали основу культуры в самых разных областях. Ведь, когда было сказано Путину в конце июля прошлого года о том, что нельзя заставлять учить нерадные языки, тем не менее чужой английский язык учится 2, 3, 4 часа. Он учится с обязательностью. Вот. Это маленький пример. Но ведь есть много других примеров.
То есть я знаю, что когда мне говорят, что почему татарский язык учить обязательно, я сразу вспоминаю, что у меня в школе есть много хороших детей, которые очень любят математику, спрашивают, а зачем нужна история и литература? Вот, есть много хороших детей, которые увлечены историей и литературой, и спрашивают, а зачем нам математика? Я считаю, что основы культуры должен знать каждый человек. А человек, живущий в Татарстане, обязательно именно с обязательностью, должен учить татарский язык. Вопрос о том, сколько часов, это можно обсуждать. Это обсуждаемый вопрос. А вот вопрос обязательно или добровольно, мне кажется, чрезвычайно важным. Это вот одна из тех вещей. Ну а теперь конкретно о той ситуации, которая в нашей школе сложилась. Так что получилось, что наша школа как-то оказалась в несколько особом положении. В октябре мы получили предписание прокуратуры, в котором было написано, было смешно читать, что мы изучили ваши учебные планы, мы узнали, что ваши учебные планы согласованы с тем-то, и так-то, и так-то. Из этого сделали вывод, что вы нарушаете закон таким-то образом. Ну, осталось заметить, что прокуратура в тот момент в нашей школе не была ни разу за это время. Учебный план наш не смотрела. Сложилась просто парадоксальная ситуация, смешная ситуация. Ведь у нас, к сожалению, к сожалению, в данном случае это хорошо, вообще говоря, к сожалению, во многих местах люди работают плохо. В частности, прокуратура работает плохо. То есть они думали, что у нас учебный план такой же, как и во всех школах. А так уж получилось, что министр образования России где-то в мае сказал, что плохо, что в школах нет астрономии. Я тоже считаю, что плохо, что в школе нет астрономии. Но так уж получилось, что ее письмо дошло до Татарстана в конце августа. И в конце августа нам сказали, немедленно отнимайте час у физики, пусть будет час астрономии. Это противоречит закону образования. В конце августа решать это нельзя. Это необходимо решать было в мае месяце до отпусков учителей. Мы, соответственно, не выполнили незаконного постановления, мы астрономию ввели, как кружок, уговорили всех школьников туда ходить, но это было противоречило предписаниям Министерства образования России, Министерства образования Татарстана и Управления образования, незаконным предписанием. Поэтому, когда я принес учебный план на согласование, у нас он был законным. Но мне сказали, что раз уж так у вас получилось, мы не будем вам его подписывать, но это пусть будет на вашей ответственности. Дело в том, что учебный план школы, за него несет ответственность персональный директор. Поэтому на нашем учебном плане не было подписи начальника ГРАНО, и он хранился у меня в сейфе, учебный план. Это законно. Ну а дальше прокуратура думала, что наш учебный план, как во многих других школах, хранится его копия в управлении образованием, и написал, что мы его видели. А на самом деле это была ложь, они его не видели. Это был первый пример. Когда через 3 недели собрали директоров школ, я не знаю, как в других, как вне Казани, в Казани по всем районам собирали, сейчас собрали директоров школ Вахитовского и Приволжского районов. И нам подробно объясняли, как нужно в течение 2 месяцев, это было примерно 15 октября, как нужно в течение 2 месяцев, то есть к середине зимы, уволить учителей татарского языка. Потому что татарский язык становится добровольным, количество часов сокращается, следовательно, увольнять должны так-то, так-то, так-то и так-то. Когда я пытался задавать вопросы присутствующим там на этом совещании рядом с начальником ГРАНО прокуроров районов, они ни слова не ответили. Они опускали голову, может им стыдно было, может там, то есть 2 татарина. То есть люди, которые вообще должны бы немножко, хоть чуть-чуть как-то болели за татарский язык. Они ни слова не сказали. Но после этого к нам пришла уже законная проверка прокуратуры и начала требовать наш учебный план. На что я на основании закона ответил, что раз вы его уже проанализировали, вы это написали, я его представлять не обязан. Так начались наши суды с прокуратурой. Их было уже около 10 или 12. Причем прокуратура за все это время совершила очень много ошибок, поэтому суды до сих пор продолжаются. Мы не проиграли, ни одно решение суда не вступило в законную силу, это тянется, еще тянуться будет, похоже, долго. Прокуратура совершила массу ошибок, таких нехороших ошибок. Есть Конституция России, Конституция Татарстана. Вам хорошо известно, что никто не имеет права без решения суда входить в жилье, неприкосновенное жилье. Так вот, прокуроры приходили в наш интернат без согласия детей и родителей, фотографировали личные вещи. Представляете, там девочки, их нижнее белье лежит, они его фотографируют. Вот. Прокуроры входили в классы и начинали допросы детей в отсутствии родителей. Это тоже незаконно. Зачем вам нужно татарский? Почему это у вас урок татарского? Что-то у вас слишком много татарского и так далее, и так далее. Вот. Обо всем этом, и плюс вот эта проверка, которая была незаконным. Мы подали одно заявление в суд, исковое заявление в суд, другое исковое заявление в суд. Мне повезло, что вот как-то родители нашей школы, вне зависимости, татары или они русские, они очень поддерживали все то, что мы делали. Просто как-то получилось, у нас прекрасный коллектив в школе,
что и дети, и родители ценят нашу школу целиком, вне зависимости от конкретного параметра, будет как мы преподаем физику, татарский язык или литературу. То есть просто у нас получилась хорошая школа. И получается, что родители защищают нашу школу. И когда мы начались все эти суды, то на заседание суда приходило всегда 5, 10, 15, 20 родителей. Приходили даже старшеклассники, приходили представители Татарского общественного центра, я благодарен тем, кто у нас был, потому что в присутствии большого количества людей судья принимал, по-другому разговаривал с нами. Вот. Нам сначала давали маленькие залы, потом стали давать большие залы. Потом стали меняться судьи. У нас поменялось уже 4 судьи. Потому что, знаете, как принцип жареной картошки, такой очень горячий. То есть никакой судья не хочет принимать решение, зная, что пройдет год, 2, 3, я оптимист, я верю, что в конце концов ситуация с татарским языком в Татарстане естественно нормализуется, и она будет хорошей и доброй. Я понимаю, что это не будет через месяц или через неделю. И это сильно зависит и от таких собраний, и от того, как люди будут договариваться. Но я-то верю, что на земле Татарстана все равно в конце концов будет мир. В общем, 5 веков жили мирно и хорошо. И вы знаете, что вот я помню, в 90-х годах какое-то время, год-два была тяжелая ситуация. И вот сейчас я читаю в сетях, как люди между собой ругаются. Это очень нехорошо, когда люди ругаются. И поэтому, мне кажется, чрезвычайно важным, чтобы люди договаривались между собой. И чтобы незаконные действия, в данном случае действия прежде всего прокуратуры. Причем, обратите внимание, такой смешной, грустный смешной казус. Ведь даже если предположить, в какой-то мере это справедливо, что законы России и закон Татарстана насчет языка, они не были до конца между собой согласованы. Но кто за это несет ответственность в первую очередь? В первую очередь за это несет ответственность прокуратура и Рособорнадзор. То есть за то, что были какие-то несоответствия, в любом случае снимать должны были их, а не увольнять министра образования Ангела Ивановича Фатахова. И даже речь перешла даже не о нем, а об учителях татарского языка. Вот то, что уж они ни в чем не виноваты, это совершенно очевидно. А началось именно с них. Даже Энгель Навальный был не первым, начали именно с учителей татарского. А уж они совершенно ни в чем не виноваты. И вот это вот такая страшная, нехорошая вещь, которая начала происходить. Но вот нам в школе удается пока держаться, и у меня такое ощущение, что все равно получится, потому что мы постепенно, разумно делаем все правильно. То есть у нас в школе не сокращен ни один учитель татарского языка. У нас в школе такое же количество часов татарского языка. Мы, разумеется, вынуждены в какой-то мере немножко отступать, но мы отступаем так, что на самом деле мы не отступаем. То есть у нас было 5 часов татарского языка, они были 5 обязательными. Теперь мы сделали 2 обязательными. Вы знаете, обязательным делать вообще нельзя, они целиком добровольными. Но так у нас все родители на это согласны, абсолютно все. И мы все родители и все преподаватели договорились о том, что вот эти 2 часа будут абсолютно для всех. А вот еще 3 часа они будут кружками. И опять же, большинство детей на них ходят. Единственное, что, почему сейчас нам нужны были эти суды? Потому что то, что мы делали, мы не могли сделать за неделю и не могли сделать за месяц. Вот прошло теперь 5-6 месяцев, у нас появилось больше кружков татарского языка. Мы стали приглашать, мы и раньше приглашали, стали приглашать еще больше представителей татарских обществ. У нас был Айрат Фазрахманов, зампредседатель общества форума татарской молодежи, и много других людей. Мы провели большой конкурс неделю назад в НКЦ, и там исполнялось, не знаю, штук 20 русских песен, штук 20 татарских песен. То есть русские и татары вместе пели большое количество татарских песен. То есть, и это очень сплачивает детей, когда они вместе все это делают. Мне кажется, чрезвычайно важным говорить об обучении, особенно когда речь о маленьких детях, я говорю не о 11-классниках, вот, а может быть о младших школьниках, о школьниках средних классов, чтобы они все были заинтересованы. А чтобы заинтересовать всех, нужно, чтобы было больше коммуникативных методик. То есть взрослых можно учить по-другому. А вот в языке чрезвычайно, может быть, в татарской школе и в татарской деревне можно учить по-другому, потому что там все знают татарский. А вот в Казани, и реально в городах, где много говорят по-русски, а вы знаете, что в Казани по-русски говорят, наверное, больше, чем по-татарски, и это реальность. Поэтому очень важно, чтобы люди говорили между собой, пели песни, не знаю, пекли чак-чак вместе, ходили в татарские музеи, приглашали татарских певцов, приглашали известных татарских ученых, и вот именно по этому пути и уйдем. Мы идем. То есть почему нам удалось сохранить татарские кружки, почему нам удалось со всеми родителями договориться, что у нас нет возражающих. Даже те немногие родители, кто немножко возражал, мы договорились с этими детьми. Потому что с детьми договориться на самом деле легче, чем со взрослыми. И когда ребенок счастлив, ему удается убедить маму и папу, и у нас были некоторые родители, которые не совсем были с нами согласны поначалу. Но через детей мы договорились со всеми. Мы убрали домашние задания татарского языка. Мы сделали так, чтобы детям всем было в охотку ходить на уроки татарского языка. То есть там появилось много мультфильмов, много фильмов, много сценических постановок. То есть мы сделали так, что татарский язык у нас в школе стал приятен. То
большинство детей, заметьте, я не говорю, что 100% все, но большинство. А раз большинство этого хочет, то те немногие, которые не сильно хотят, они все вместе туда же ходят. Потому что быть тем, кто идет против, когда все счастливы, тоже не очень-то хорошо получается. И в итоге у нас ходят практически все дети. Но причем, естественно, мы не ругаем тех, кто пропускает уроки, но мы не ругаем и тех, кто физику пропускает. Мы делаем так, чтобы физика была интересна, и чтобы татарский язык был интересен. И поскольку у нас это получается, то вот эта позиция стала достаточно сильной. К нам стали приходить корреспонденты разных газет. Единственное, что я стараюсь давать газет, я имею в виду прежде всего международные газеты, то есть иностранные газеты. То есть к нам и в России, и в Татарстане, к сожалению, очень мало пишут об этой ситуации, с моей точки зрения. А за границей это интересно. Причем интересно во многих странах. Вот я приведу два примера, которые мне максимально близки. Я приведу пример, всем вам известной Испании, в которой есть Каталония, в которой сейчас очень похожая ситуация, в которой ведут, там, убирают ее автономию, запрещают каталонский язык, а Каталония одна из самых высокоиндустриально развитых областей, такая богатая область. И вот там идет, там цивилизованная борьба идет, то есть там не драки, там пытаются обсуждать эти вопросы. Демократия. Вот. И второй пример Финляндии, в котором так получилось, что я жил 11 лет, я не буду это рассказывать, кто-то знает, кто может почитать. Вот. В Финляндии 6% финских шведов, которые имеют это полностью защищенное меньшинство, у которых есть свои телевидения, радио, газеты. Вот у меня 3 дочки, 2 живут почти все время там, а одна живет половину там, половину времени здесь. Вот моя старшая дочка, она знает свободно финский, шведский, английский, русский. Это очень хорошо. Когда мы приехали сюда, мне удалось найти учительницу татарского. И девочка за 2 года начала говорить по-татарски. Это учился она в 3-4 классе. Это Гузель Юнусовна. Вот, она сейчас заслуженный учитель Республики Татарстан, через несколько лет стала заслуженной учительницей. Она просто полюбила мою дочку, а я, естественно, очень уважаю эту учительницу. Девочка была в 3 классе, она брала ее в другую смену, во 2 класс на свои уроки. Девочка стала слушать татарское радио, стала петь татарские песенки. А дальше пример очень интересный. Дальше девочка в 5-6 классе, в той же школе, ей уже не повезло, это уже другой возраст. Ей уже не так повезло на учительницу. И девочка начала пропадать от любовь к татарскому языку. В 7 классе она пришла в нашу школу, и сейчас она потихоньку восстанавливается. У нее до сих пор, вот сейчас она все учится у меня в 9 классе, но до сих пор она еще она очень хорошо относится к татарскому языку. Но она до сих пор не поднялась на тот уровень, в котором была в 4 классе. Вот просто благодаря той учительнице, которую я всегда буду помнить, она ее очень любит. Вот. Гузель Юнусовна, ученица 22-й школы, заслуженный учитель Республики Татарстан. Вот благодаря ней у девочки все-таки в сердце именно вот это появилось. Вот. Ну вот, наверное, в основном стоит закончить. Я буквально пару важных объявлений сделаю. 1 марта у нас будет очередной суд. Если кто-то будет в Казани, это в 3 часа в Ахитовском суде. Это суд по защите татарского языка. Если кто-то может, то придите, потому что когда больше людей в зале, судья принимает других. В 15 часов в Ахитовский районный суд, я не помню аудиторию, но там будет много людей. Вот. По-моему, 405, я могу ошибиться. Там скажут. Число. Можно вопрос, а? Да.